Ngangihlezi ngazi ukuthi leli langa leli liyofika, kodwa bengingazi ukuthi lizoba seduze kangaka. Bekubhlungu ukuvalelisa ubaby, futhi ngazi ukuthi uzohamba 9 months and isiqeda kushada sisakudinga ukuba ndawonye sihlale njengabashadikazi si-enjoy impilo. Kodwa ke ijob, umuntu wami bekumele ahambile. I-pain iyayisebusweni bami, nepain iyayisenhlizweni yami. Ngithi bye kumuntu wami. Cabanga ngoba besifike sibabili siza la. Mangabe sengigoduka, bengigoduka ngedwa, ngidrive ngedwa. Bekubhlungu because bekuyena obekade driver mangabe sishona le, mangabe sekubuya sekudriver mina. Mengifika endlini, it was painful. Bingekho into egidagida engqondweni yami, begidagida ubumnandi no baby obekade sinabo kusona lesikhashanyana esincane siqeda kushada sihlalile. Usuku nosuku bengiyibala insuku, ngibala amahora ukuthi isithandwa sami siyobuya nini. Engqondweni yami bengine plan ukuthi mhlazane ubaby wabuya ngizomenza ukuthi because bengimkhumbulile nomzimba nawo bufuna izidlo zawo. Empilweni yami nje ubaby bengimdinga, bengimkhumbula. Hayi ke ngicela ukunitshela ukuthi waphela u9 months ngangingatatazeli ekitchen ngipheka ngilungiselela ukubuya komuntu wami. Cabanga ngoba ifavorite yakhe ngiyayazi, kodwa ngangithi ngipheka ichicken ngala nebig finayo ngiyipheke. Ngithi what if mhlawumbe uzobuya ngale bekudliwa ichicken kakhulu isimcikile. Ngingazi ukuthi ngenze njani, like everything was perfect, bengilungisile. Hayi ke injabulo ebikhona phakathi kwami no baby sihlangana futhi after 9 months wonke. Cela ukukutshela siyadla nje sibhizi siyajabulelana. Mina ngijahe ukuthi kudala usithandwa sami ngamgcina. Sifike ke isikhathi sokuthi sihambe ke manje siye eParliament elikhulu kuyodinga idudaba. Hayi mangabe sifike ekamereni ubaby ngithi ngiyayibambela. Hayi ubaby kucaca ukuthi ubaby cha akakujabulela ukuthintwa yimina. Hayibo ngithi mhlambe ikhona inkinga ekhona, ngiqale phansi ngimtobozele engathi utotshozwa khona. Ayi kucaca ukuthi indoda ithi cha ima kancane sithando sami ake sikhulume. Sikhuluma nisithando sami kudala sikhulume efonini, sesikhona la sesiyabonana face to face, asekho isikhathi sokukhuluma, asenzeni into zakhona. Athi cha sithando sami kumele ngikutshele iqiniso. Ngithi mina uyabona ukukhuluma, ngizokhuluma emva kwendaba. Okwamanje ngizokwenza lokhu ekumele ngikwenze kudala ngafisa ukukwenza. Ngicela ukukutshela ngisho phezulu kwakhe ubaby. Hayi ke ekseni umuntu akanaso ngisho nesikhathi sokuxoxa nami, like that pillow talk, uyabona ngalendlela esasijwayele ngayo. Ngivuke ngihambe ngiyogeza, ngithi nansi imhlola yami kwenzakalani, ngihambe ngiyogeza, ngithi ukumtatamisa ngimlethele ibreakfast in bed. Ayi umuntu athi mina angifuni ibreakfast in bed, ngifuna sikhulume, asixoxeni. Aqinisa ivoice manje umuntu, aqinisa ivoice kube ivoice yendoda yakhe. Hayi ke ngihlale ke nami ke cabanga sengigqoka into zakhona olanjare bakhona, umuntu uthi ufuna kukhulunywane eParliament. Hayi ke ngihlale ke ngifuna ukulalela ukuthi ufuna kukhulunywe ini. Angitshela ukuthi yena khona umuntu asemtholile. So naye usa-confused ngoba naye uyasa-confused because nami uyangithanda, kodwa naye lo muntu lo uyamthanda kakhulu usenhlizweni yakhe. Akazi nje usaloyo situation yokuthi udidekile. Uyithini indaba enje, wenze njani? Hayibo ngithi sithandwa sami lento lesingayilungisa, lento le baby sishanda kushada kapheni nje nesikhathi singakanani, sashada 3 months wena wahamba. Ungitshela ukuthi manje sekunomunye umuntu. Ithiwani indaba enje, asikhulumeni baby, we can fix this. Umina lo khuluma naye, umina umuntu wakho. Kuzothiwani kuthiwa sengiyalanywa ungakapheli nje nesikhathi singakanani. Hayi ke ngicela ukukutshela ukuthi ubaby wavela wasukuma waqukula impahla zakhe, wangitshela ukuthi yena uyahamba, umuntu wakhe ukhulelwe. Ingane yakhe yokuqala akafuna ukuthi angabi khona, ufuna ukuba khona every step of the way. Ingane yakhe mangabe ikhulelwa, mangabe inyakaza, ufuna ukuba khona lapho ayizwe ukuthi ikhika kanjani for the first time.
Uzoyithini indaba enje athi cha I choose ingane yami-ke kule situation. Ngiya-understand ukuthi ngishadile ngakufaka emshadweni ngiyaxolisa ngaloko. Ilona phutha lami engilenzile lelo ngiyaxolisa. Kodwa angeke ngikwazi ukuthi ngingabi khona laphaya for uma wengane yami mangabe engidinga. Ingane yami yokuqala le. Ubuhlungu engabuzwa indoda ihambile. Imicabango emihle. Ngicabanga mina no baby sinefani sijiva kumnandi mangabe sisaqala ukushada. Ngicela ukukutshela kawazi ukuthi ngabuyela ke emsebenzini mengifika emsebenzini ubaby lo muntu wakhe umuntu engisebenza nayo la kade bedeployilwe nabo beyele kobani angisho samasosha thina la sometimes we are deployed kuthiwa usebenza endaweni ukuthi mengifika emsebenzini bawo lavidavi abantu bayathandana abantu bagonene abantu baze bathi congratulations kubona hey nibasaba abantu bamaxoki bebeqeda ukuthi congratulations kumina shada naku-ke manje sebe congratulate uthando lusha. Ngicela ukukutshela kamanye amasosha angibuza ukuthi wena uzokhala ukhalelani ukhalela indoda ayikho enye indoda ekushelayo la ujole nayo uthandane nayo. Ayibo kwasho ukuthi ikhona nami enye indoda la usibusisa igama layo iyangishela la emsebenzini. Ngiyithule ngibheke indaba yasibusiso ngithi usibusiso noma ngamthandi ngoba inhliziyo yami isasendodeni kodwa ngiyacabanga ukuthi uyena lozongiqedisa lobu buhlungu. Usibusiso muhle like ngizobuqeda ngayo lobuhlungu. Ngicela ukukutshela ke nosibusiso sathandana ibhodongo uyalazi uthando olusheshiswayo ufuna ukuthi lo ukuhlabekisa lo munye umuntu umzisa ubuhlungu. Kungakapheli ngisho nesonto ngithe yebo singathandana sibusiso bese siyile eParliament sesilenzile indabandaba sesiyenzile into enkulu. Ngicela ukukutshena lapho ke usibusiso siyathandana siyaqhubeka uthando lwethu siyaflonta ngale emsebenzini. Indoda yami yokuqala leya engishade nayo ayinandaba nje yona ijabulela umuntu wayo bayarabhana isisu ubheka wena ziyakhipha lapha emsebenzini ziyabuya ayinendaba ayibi namona. Kwacaca ukuthi kumele ngivelane ngimthandeke manje usibusiso ngiphume endabeni zokuthi ngifuna ukwenza omunye umuntu jealous. Sagcina sesithandana ke nosibusiso sesiyathandana into ekhona. Ayike kanti mina sengikhulelwe. Sengiyabona ngikhulelwe nazi impawu zokukhulelwa ajabule kusibusiso mangabe sithi siyakadokotela siyabala ama-weeks vele kucaca ukuthi vele ingane yasibusiso le ama-weeks and months and everything kuya correspond. Hayike ngikhulelwe ke siyathandana nosibusiso kumnandi izalwa ingane. Uhusband wami loyayana nentombi yakhe bashintsha ioffice bamba bayosebenza kwenye indawo bahamba nje isisu sisasincane bahamba bayosebenza kwenye indawo nami ngaphuma endabeni zabo ngafocus endabeni yami nosibusiso nengane yethu esiyikhulelwe. The day ngibeka ingane phansi ngizala kwiqiqi zajika izinto angena amanzi endlini usibusiso ingane yami ubeka ngayithinti nje ubeka ayibukela le angafuni ngisho nokuyihlanganisa nayo. Hayi ngitshena ukuthi mhlambe ilo hlobo lamadoda olisabayo ingane mangabizelwe ngimbuza ukuthi dali ngoba phela ingane yethu le waye ungasondela enganeni athi hayi mina ingane ayithuqina vele njalo ekhaya nasekhaya bangitshela ubaba uthi nabo bebenjalo bebeyisaba ingane ezelwe. Hayi ngithi hayi ke kuzobonakala dali ingane mangabe isikhula ithanda ukukhula. Ngim-understand umuntu wami ngim-understand. Hayike angazi mina kwenzakala kanjani ngathi nje mengiqeda ukubeka ingane sathi mangabe sinosibusiso sesithanda ukusondelana futhi siye eParliament dudlu sahlala isisu sesibili ngikhulisa lengane yokuqala nje nansi nenye eswini iyakhula. Hayike ngayibeka ke ingane yesibili phansi ngayizala ingane yesibili. Lapho ke usibusiso ingane yesibili uyayithanda uyayinakekela akanankinga nayo. Inkinga nje ile ngane yokuqala noma thi uyaqhamuka uyayikhaca akafune ngisho nokuyibona futhi akazenzisi akayithandi akafuni ngisho nokuyibona. Hayike usibusiso wangihlalisa phansi ngelinye ilanga wathi sithanda sami njengoba usuzalileke ingane yesibili ngizocela le ngane lokuqala uyihambise iyohlala noma wakhe emakhaya emafamu
mina lengane dali angiyithandi, ngiyazama kodwa nje angizenzisi, angifuni nokuyibona lengane. Ngizocela ukuthi uyithathe lengane uhambe iyohlala le emakhaya, mina nawe sisale siqhubeke nengane yethu, sikhulise ingane yethu. Ngathi sithandwa sami, soze ngeke ukubone lokho. Ingane yami le izalwa yimina, siyizala nawe. Angeke mina ngithathe igazi lami ngihambe ngiyolilahla le emakhaya, ngidla ijoy, ngidla ilife le emadolobheni, ingane yami ihlele emakhaya. Athi uSibusiso-ke, okay, kuzohamba mina-ke usale ney'ngane zakho, ngoba le ngane le angeke ngikwazi ukuhlala nayo under the same roof. Le ngane le iyanginukela, le ngane le angifuni nokuyibona. Uma ngiyibona kuvelane kuphela i-appetite, kube nale ndawo lethi chifi phakathi, ngingabe ngisakwazi ngisho nokudla, ngizwe nje ngicikeke, ngizwe kube ngathi kunento ezingihambayo emzimbeni. So mina ngeke ngize ngiyimele lo feeling, ngiyibekezelile the time usakhulelwe, ngoba mina ngiyindoda, bengakufuna ukukushiya ngikushiya usenkingeni. So sithandwa sami, njengamanje ngiyahamba mina. Hhayi-ke uSibusiso-ke ahambe kanjalo angishiye. Futhi ubuhlungu noma bebukhona, kodwa ngasho ukuthi ngichuza iy'ngane zami over indoda. Angifuni ukuba lo mama le ozoba nengane ehlala emakhaya ihlukunyezwe abafana bey'nkomo, ihlukunyezwe omalume emakhaya, ngenxa yokuthi mina ngihleli nendoda edolobheni ngijabulile. Ngiyikhulisela ingane yami-ke, ngiyayikhulisa zoyi-2, vele ziyalandelana eduze. Uyabona ubaby number 2, uboy, unabangani, impilo yakhe nje ziyakhipha nje, unabangani. Mase kuthi ugirl lokuqala man, akanabangani, ngisho nasesikoleni, ngisho nasendaweni nke ngimzamela abangani. Hayi uthola ukuthi iy'ngane azimfuni ugirl. Ngisho nasesontweni, ngisho nakuSunday school uyaxosha ugirl, iy'ngane azimfuni. Azakhula ingane yami, ikhula ingane yami, kufika isikhathi sokuthi engabe siyabona, engabe iyaqoma. Ingane yami ayinasoka, izibe na 20 years. Uke wabona iy'ngane mangabe zizenzela i-21st, ezinye iy'ngane sesithi hayi ingane yami vala bo, sesinikeza ukhiye wokuvala, sithi usuvule kakhulu. Le yami ingane bingajoli, ibingazange yenza lutho, ibimsulwa, bingenasoka. Iqaleke manje ingane yami ithi ma lento isiyangi-affecta, lento yokuthi mina angithandwa umuntu. Kahle kahle ma kwenzakalani ngempilo yami? Ngicela ma usizo, ikhala ingane yami, kuhlabele kumina, kuhlabe phakathi enhlizweni kumina. Ingane yami ithi idunga usizo. Ithi ma ngicela ungihambise ungise kubantu ababonayo, ngiyothola usizo khona. Ngithi hayi mntana mina ngizange ngahamba izangoma, ngizange ngahamba iy'nyanga. Ithi ingane yami ma into ezothiwani-ke le, akukho nokuya esibhedlela, ngisho esibhedlela uthi kunesidina. Bazothi esibhedlela isidina abanawo amaphilisi akhona. Hhayi-ke ingane yami ngiyihambise-ke ababholofedi abadumile endaweni bayoyithandazela, bayithandazele. Yabazi-ke ababholofedi mase beyithandazela ingane, beyigxumise, beyishaye nje, bayenze yonke lento le. Hhayi-ke kucaca ukuthi cha, isichitho sisakhona impela enganeni yami. Ingane yami ayithandeki, umina kuphela, mina ngiyithandiswa ukuthi nje ngayizala. Hhayi-ke ngigcine sengiyisile-ke kubantu ababonayo, yize bengi-against loyo nto leyo. Mesifika-ke uMakhosi sisaqhamuka laphayana, velana alicula udaba lethu, acula ukuthi kwenzakalani ngale ngane. Athi le ngane le ubaba wayo akayamukelanga. Ubaba wayo kuyomela ayamukele le ngane, ayenzele usiko lakubo, ayamukele ekhaya lakubo, ikhothwa amadlozi, ibonakale le ngane, because ukuze kusukele sinyama kuyomela umama wayo le ngane ayamukele, ayenzele nembeleko. Hhayi-ke ngiqonde-ke kuSibusiso. Sibusiso, ngiyazi ukuthi awungifuni, uhlukene nami nengane yami awuyifuni, uthanda lo number 2 kuphela, kodwa ngizocela ukuthi wenzele ingane yakho usiko. Le ngane njengoba uyizonda kanje, izondwa ayibona bonke abantu. It's because ishoda ngosiko, it's because idinga ukwenzela usiko. Ngizocela ukuthi wenzele ingane yami usiko. uSibusiso athi le akusiyona ingane yami, awulukho usiko engizolenza la. Ngithi Sibusiso shame, ngicela ungizwele Nkosi yami, phela mina nawe asihlukananga sixabene, sahlukana kahle. Athi uSibusiso ngiyakutshela ukuthi akusiyona ingane yami le, ngizwe egazini ukuthi akusiyo ingane yami. Wena thatha le ngane uyise kubabwayo, le akusiyona eyami ingane. Kusho uSibusiso. Athi uSibusiso the only time la le ngane le
ngingayenzela khona usiko, it's only when ingane kuyeyami. Angeke ngize ngenzele ingane ngifake esibayeni sikababa angasiyona eyami. Ngithi Sibusiso, kahle kahle wena ufuna ini? Ufuna kwenziwa i-DNA test ubone ukuthi ingane yakho le angizange mina ngaphinga, bengithandana nawe wedwa. Wena sathandana ngosuku lokuqala nje, senza izinto zakhona futhi ubungapheli. Savelane samuva in together mina nawe ngosuku lokuqala. Uqonda ukuthini ke ngoba bengiye emsebenzini nawe ngibuye nawe emsebenzini? Uqonda ukuthini ukuthi lengane le akusiyona yakho? Athi uSibusiso, hayi ayimane yenziwe-ke nje impela lo DNA. Akumane kubonakale nge-DNA, kubonakala ukuthi i-DNA ikhuluma icacisa ithini. Hayi ngifuquzela-ke ngidinwe ile ndoda, ngifuquzela thatha ingane ngiyoyenzisa i-DNA ngokushesha. Buyiyana ama-results, shock of my life, ingane akusiyona ekaSibusiso. Shukuthi ngaleli langa leli engalala nale ndoda, the time iphuma ku-deployment, shukuthi isisu sahlala ngalolo langa. Yes. Kwamele ngithathe uhambo-ke manje ngitrace le ndoda engangishade naye ekuqaleni ukuthi isebenzela ngakuphi, ihlala ngakuphi. Hudula ingane yami ngishone khona. Hayi ingane yami ngithi ayingilinde emotweni. Mengena kulo muzi lo engidirectwe kuwona, mengifika ngiyabona lapha kwi-sliding door ex-husband wami lo oqala engangishade naye, Umbuso, uyalwa nomfazi wakhe. Yilo mfazi lo vele wesebenza emsebenzini, lo girlfriend wasemsebenzini, bayalwa, bayaxabana, bayathethisana. Mangabe ngithi nje ngiya drop indlebe kancane ngizama ukulalela, ngathi baba ngiyintombi ukuthi lo ubhizi uyagijima, uyaqonywa nje umaxhapheshi. Bayalwa. Hayi-ke ngivelane nginokhe ngoba phela mina bengenalanga lonke, bengizokhuluma udaba lami ngihambe, because bese siphelile isikhathi esingango-45 minutes belwa. Ngiyabona ukuthi ngiyoze ngihlwelwe ngoshonelwe ilanga lingishonela la. Mangabe belwa kanjalo, lo mfazi mangabe nginokha avelana adweba umugqa phansi, athi wena ntombazane, le ndoda kanti ijola kangaka inohide ley'ntombi, izinto azisihambeli kahle la emendweni yethu. Wena ufuna ukuzo-eda isibalo, anihlukananga wena, anidivosananga. Ufunani umthetho wakho? Ufuna ukuthi umshado wami lo ongcikizelayo obhedayo nawe uzoba yiphathi yawo, iphwene yakhe indoda. Ngithi lalelana, ngizanga ngalokho. Ngizoreport ukuthi the time ihlukana mina nawe bengikhulelwe and ingane yami idinga usiko. Ima ngithola manje ukuthi le ngane le akusiyona eyendoda yami yokuqala, indoda yami esibili eyakho Mbuso le ngane. Athi Umbuso uthini? Usho ukuthi mina ivelana phendule kumfazi wami Mbuso, hayi akusingane Mbuso lo. Umbuso lo akazali, wangizalisa ingane yokuqala isisu saphuphuma. Emva kwaloko bezizama ukuzala kutholakala ukuthi sperm sakhe esiweak. Akazali lo, akanangane lo. Athi Umbuso utheni kumina Phumzile? Ngicela ukuthi njengamanje ukuthi lo ngane leyo ngiyenzela usiko kwayimanje, ngifuna ukuthi igazi lami ngihlale nalo. Wena ngifuna nje ukulungisa izinto zengane yami. Hayi-ke sihlanganeke i-meeting yokuqala-ke noMbuso sizoplana iy'ndaba zokulungiswa kwezinto zengane. Ngithi Mbuso, ngicela ukuthi ngikwenzele i-DNA test ukuze uyibonele ukuthi ingane yakho le. Avelana athi Umbuso akudingi ukuthi ngize ngenze ama-DNA. Ngiyalibona lolu debe lalengane udebe lakithi lolu. Ayike Umbuso-ke manje sesibhizi, siyahlangana senza ama-meetings, sikhuluma ngokuthi kwenzele le ngane usiko. Athi Umbuso ufuna mina naye sibuyelane ngoba emshadweni wakhe vele akuhambi kahle. Yena nomuntu wakhe bayaxabana, yena akasekho emathandweni naye, inhliziyo yakhe isastakhe nami. Ngithi Mbuso lalela la, okwamanje asilungise usiko lengane, okunye nokunye siyokubona ekugcineni. Zenziwa-ke izinto zesintu. Yalapheka ingane yami yaba normal, yaba ingane normal nje, yathandeka ebantwini. Kwancibilika isinqumela mani, yabona isinqumela lo Chief kwancibilika waphela. Lapho-ke Umbuso akasangijahi, uyangijaha, ungijasihisa okokudla okudliwayo, ufuna sibuyelane. Futhi ngaphinda ngenza lezi engidume ngazo, ngachuza abantwana bami ukuthi ngiqhubeke nokuyikhulisela bona, sibe happy together. Ngamtshela Umbuso ukuthi okwakuhlanganise mina nawe kwaphela 20 years ago.
Njengamanje ngikufuna iphindela kumfazi wakho uyibone ukuthi uphuma kanjani, umisa kanjani ngempilo yakho. Angingene futhi angihlangene. Saqhubeka siwumndeni ojabulile. Nengane yami phela yazi yayitholela umuntu. Ngikhuluma nje umuntu usekhokhile ngisho nokukhokha amalobolo. Sesilindile ilanga lomshado. Buzz SA to all social media platforms. Sizoyibeka lana kwanamhlanje siyolala ibone nezitarini ezilandelayo. Ningakhohlwa ukuthi Operation Dudula YouTube channel. Nisfollow share on our YouTube channel. Link is down below in the comment section. Siyabonga iyolala ibonene, siyanthanda kakhulu.